mu ijoro ryuzuye impagarara mu nyanja Hormuz kuwa 8 z'ukwezi kwa gatanu 2026 isi yose ihagaze umutima nyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasiye amato abiri ya Iran ziri kuyashinja kurenga ku mabwiriza y'umutekano wo mu nyanja. Iyo nkubiri y'amasasu n'iturika rihambaye ryumvikanye kure byahise bizamura ubwoba bw'intambara ishobora gukurura ibihugu bikomeye ku isi. Ese byagenze bite kugira ngo ayo mato ahinduke intego ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Kuki aka gace k'inyanja gafatwa nk'ingenzi cyane ku bukungu n'umutekano w'isi? Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM bwashyize hanze video y'indege za F-18 Super Hornet zirasa mu mato yageragezaga kurenga blockade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intambara zo mu burasirazuba bwo hagati zifite inkomoko ndende ishingiye ku makimbirane y'amadini, inyungu za politike, umutungo wa peteroli n'ukwivanga kw'ibihugu bikomeye mu isi. Aka karere kagizwe n'ibihugu bifite amateka akomeye cyane, ariko nanone kagahora karangwa n'intambara n'umutekano muke kuva mu myaka myinshi ishize ndetse no mu binyejana byinshi byatambutse. Imwe mu nkomoko zikomeye z'aya makimbirane ni ugushyamirana hagati y'ibihugu bikomeye byo muri aka karere nka Iran, Israel, Arabia Saudite ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe n'impande zitandukanye. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, ibihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati byabonye ubwigenge, ariko ikibazo cya Israel na Palestine cyo cyabaye intandaro y'intambara nyinshi zakurikiyeho. Ariko inkomoko ya Palestine na Israel nyirizina si tuzinduye, ahubwo reka turebe aho Amerika iri kwigamba intsinzi no kurasa amato akomeye ya Iran. Inkomoko official niho honyine wasanga ibikomoka ku bucukumbuzi bwimbitse bw'amateka ya kera na y'ubu, ibifite inkomoko itazwi neza n'ibisa n'ibicanganye kuri uyu mubumbe dutuye. Mbahaye ikaze. Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo byatangiye kugirana umwuka mubi cyane kuva mu mwaka wa 1979 nyuma ya revolution muri Iran yakuyeho ubutegetsi bwari bushyigikiwe na Amerika. Kuva icyo gihe Iran yashinjwaga gushyigikira imitwe yirwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, mu gihe Amerika nayo yashyiraga igitutu kuri Iran ishinja guteza umutekano muke no gushaka gukora intwaro za nucleaire cyangwa se intwaro za kirimbuzi. Aka karere kandi gafite umutungo munini wa peteroli, bigatuma ibihugu bikomeye bihora bishaka kuhagenzura no kurengera inyungu zabyo. Ibi kandi byatumye intambara zo muri Iraq, Syria, Yemen ndetse n'amakimbirane yo mu nyanja Hormuz bikomeza gukaza umurego kugeza uyu munsi wa none. Uyu munsi amakimbirane hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel akomeje guteza impungenge ku isi yose, kuko ashobora kuvamo intambara nini ishobora guhungabanya ubukungu n'umutekano mpuzamahanga. Amato yitwaga CYOSE 3 na Sevida yari yinjiye rwihishwa mu cyambu cya Iran maze ategekwa gusubira inyuma, ariko ntiyubahirije amabwiriza, bituma araswaho amasasu ya machine gun ya 22 mm mu birometero birebire. Izo ndege za Super Hornet zari zaturutse ku bwato bw'intambara bwa Amerika bwa USS/W/Bush. CENTCOM yavuze ko ayo mato yahise yangirika cyane maze ahagarika misiyo yayo. Nubwo ayo mato ari manini cyane, nta bantu bari bayarimo kuko yari yuzuye ubusa. Iran iri mu bibazo bikomeye kuko ibigega byayo ibikamo peteroli biri hafi kuzura. Ibi bibaye ku nshuro ya gatatu muri iki cyumweru Amerika ihagaritse amato ya Iran. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu, indege za Super Hornet zaturutse kuri USS Lincoln zarashe urufunguzo ruyobora ubwato rw'Inde tank ya Iran zikoresheje imbunda za 20 mm. N'ubwa mbere mu mateka y'indege y'intambara Amerika irashe ubwato bw'ubucuruzi. CENTCOM ivuga ko amato menshi y'ubucuruzi yahagaritswe kandi arenga 50 yahatiwe guhindura inzira kugira ngo yubahirize amabwiriza y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu masaha 48 gusa umuyoboro wa Hormuz wari umaze kubindira y'intambara. Kuwa gatandatu ku itariki 9 Iran yarashe ku mato y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atwara misile ziyobora neza. Ibintu Amerika yavuze ko byari icyemezo kibi cyane ku gihugu cya Iran. Amerika ivuga ko itigeze itangiza imirwano, ahubwo yasubije gusa nyuma yo kuraswaho. Perezida yavuze ko igihugu kidashobora kurebera igihe kirashweho. Agira kandi ati, ibihugu by'ibicucu nibyo bidasubiza igihe birashweho, kandi twe ntituri igihugu cy'ibicucu. Perezida yanavuze ko niba Iran ibona ibi ari bibi igomba kwitegura ibirenzeho kurushaho. Yagize ati, batugerageje uyu munsi natwe turabasenya. Iran nayo yakomeje kuvuga amagambo akomeye, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yavuze ko igihe cyose hari uburyo bwa diplomasi Amerika ihitamo intambara zidatekerejweho, ariko abaturage ba Iran batazigera bunamira igitutu. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yavuze ko Iran ishaka kugenzura umuyoboro wa Hormuz nk'aho ari uwabo. Ibintu yavuze ko isi idakwiye kwemera kuko byatuma n'ibindi bihugu bitangira gufata inzira mpuzamahanga nk'izabyo bwite. Amerika ivuga ko blockade yayo ikomeje gukora neza kuko yamaze guhindura inzira y'amato arenga 57.
Hagati aho kandi amato y'intambara y'Amerika nka USS Truxton, USS Rafael Peralta na USS Mason akomeje ibikorwa byayo mu nyanja y'Abarabu. CENTCOM ivuga ko amato ya Iran arenga 70 afungiranwe hamwe na peteroli irenga miliyoni 160 z'utugunguru ifite agaciro ka miliyari 13 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kandi amakuru avuga ko Iran yatangiye kujugunya peteroli nyinshi mu nyanja kubera kubura hibika. Amerika ivuga ko ikiri gutekereza igisubizo cya Iran ku mishyikirano. Hari icyizere ko hashobora kubaho ibiganiro bikomeye, ariko bamwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko batizeye Iran. General Jack Kane yavuze ko amasezerano na Iran ashobora kutagira umumaro kuko ashobora gutuma ubutegetsi bwa Iran bukomeza kubaho kandi bukongera gukomera. Hari kandi amakuru ko ubwato bwihariye bwa Amerika bwa Ocean Trader bwabonetse hafi y'ikigo cya gisirikare cya Diego Garcia. Ubu bwato bukunze gukoreshwa mu bikorwa by'ibanga bya Special Operations. Ibintu byatumye benshi bakeka ko hari igikorwa gikomeye cya gisirikare gishobora kuba cyegereje muri iyi minsi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ubukungu bwa Amerika bukomeye kandi ko igihugu gifite peteroli nyinshi ihagije, ndetse amato menshi ubu ari kujya muri Texas, Louisiana na Alaska gufata peteroli aho kujya muri Hormuz. Nubwo ibiciro bya essence bikiri hejuru kugeza uyu munsi wa none, perezida yavuze ko Amerika igomba gukomeza gukomera no gutsinda Iran. Yanavuze ko hari amakuru menshi y'ibinyoma ari gukwirakwizwa agamije kugabanya icyizere abaturage bafitiye perezida no gufasha Iran mu buryo bwa gisirikare. Mu gusoza, perezida yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gahunda yo gukura uranium yose Iran itunganya kandi ko yiteguye uburyo bwose bushoboka, haba intambara cyangwa ubukungu, kugira ngo Iran yemere ibyo Amerika yisaba. Ni mu gihe kandi amashusho n'amafoto arimo Yezu akomeje gukoreshwa cyane hagati ya Iran na Donald Trump. Buri ruhande rukabikoresha bijyanye n'ibyo rwemera. Byatangiye Trump anenga umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 14 akamwita umunyantege nke ku guhangana n'icyaha kandi akaba adashoboye muri politike y'ububanyi n'amahanga. Hari nyuma y'uko Papa Leo wa 14 agaragaye yamagana ibitero bya Amerika na Israel kuri Iran, ndetse yagaragaje ko ibikanisho bya Trump byo kurimbura Iran bidakwiye ahubwo ari ugukururira abaturage ibyago. Nyuma Trump yashyize hanze ifoto yakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano imugaragaza ameze nka Yezu ari gukiza umugabo uryamye ku gitanda bisa nkaho arwaye. Yaje kuyisiba nyuma y'uko abantu benshi bari bakomeje kumunenga, ariko ashyiraho indi igaragaza Yezu amufashe ku rutugu. Ambasade ya Iran muri Tajikistan yashyize hanze amashusho agaragaza Yezu ajugunya Trump mu muriro. Aya mashusho atangirana ifoto Trump yashyize hanze asa n'uri gukiza umuntu. Nyuma hakaza undi mugabo ugaragaza ko ari nka Yezu akamukubita urushyi rukomeye rumuvusha amaraso, ahita amujugunya mu rwobo rurimo umuriro mwinshi. Ubusanzwe Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibicana uwaka, ariko muri iyi myaka byabaye bibi kurushaho. Ibitero bya vuba bya Israel na Amerika byangije byinshi muri Iran, byica n'abayobozi benshi biteye Iran. Iran nayo yarihimuye gusubiza ibitero by'abanzi bayo byajyanye no gufunga umuyoboro wa Hormuz unyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi. Ibi byatumye ibikomoka kuri peteroli bizamuka kuko mbere y'uko intambara ya Iran itangira, ibikomoka kuri peteroli bidatunganyijwe byaguraga amadolari 70 gusa ku kagunguru kamwe. Muri Werurwe ho byageze ku madolari 119 ku kagunguru kamwe. Iyi ntambara iri mu burasirazuba bwo hagati ikomeje kwangiza byinshi, haba hiri kubera mu bihugu bitandukanye ndetse no ku isi hose muri rusange. Gusa amakuru yayo 5 tuzakomeza kuyabakurikirana ahangaha ku Nkomoko Official, kuko nta handi wasanga ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibyegeranyo bicukumbuye. Nk'ibisanzwe ngende mugira banga ati ndabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.